Şinavê danûçeyan a radyoyê dengê geldan başkodarên hêja îro 22 Îlonê 2025 duşem li Brükselê saat 13 li Amedê 14 em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin destpêkçeyan ser nûçeyên me. Endama Konsey Serokatiya Giştiya KCK zila Stêrk derbarê rêveçûna pêvajiyê de ji ajansa welat raxivî. Parêzê Raziye Öztürk nexneyên ku rêber Apo kiriye vegot. Xesedê îdayên Wezareta Parastinê ya Şamê dere û derxistin. Îro yekemîn salvegera Şehîd Seyîd Evranê tê bîranîn. Dubare de başkodarên hêja dest bi berfirêya nûçeyên xwe dikin endama Konsey Serokatiya KCK zilar Stêrk derbarê veçûna pêvajî û rewşa rêbera Po geşêdanên li Herêmê ji ajansa welat rojnamevan Bilal Güldemre axivî. Zilar Stêrk beriya her tiştî balkişan tecrîta rola rêber balkişan ser tecrîtê rola rêbera Poyê di pêvajiyê de û nêzîkatiyên li hemberî wî. Zilar Stêrk berdewamî balkişan mijara mafê hêviyê û biryara Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê. Em Serok Apo wekî müzakerevanê xey sereke dibînin nêzîkatiyek tê nîşandan jî tabi gerek divê çerçeveyê de be ew tecrît bi şeklekî berdevam e. Ev çareserî wisa tenê mehê carekî heyetê Dem Partî here hevdîtin bike ev jî pir çend saatekî hevdîtin bike û vegere piştî wî hevdîtina dîsa Serok Apo dibe hûjra wî da kilît dike. Hê tecrîtê de ye hê girtiye yani em dikarin bahsê şert û zurufeta guhertin hatiye çêkirin bikin. Yani tam 11 sal ser da derbas bûye hîna ev guhertinana milê hukukî da di yasayê xwe de çê nekiriye. Devletê Tirk gerek di nava hukuka xwe da ev guhertinê yapısal yani yapısal bingehîn tê da guhertin çê bike ki bikaribe ev mafê hêviyê pêk were milê hukukê mafê mirova vîna şert kiriye devletê Tirk jî gerek di hukuka xwe de ji vîna re cih bide di qonumê suç daye vîna ihlal kiriye gerek wî ihlalê xwe ji ortaya rabikîne. Yani ev sözleşmê mafê mirova Serok Apo ev nava neynûk da dibêm cezayek lê hatibû birîn aslında tamam kiriye. Dolayısıyla milê hukukî ve azadiyê Serok Apo aslında pek ane dema azadiya Serok Apo hatiye. Hem dikarin bêjin ki 7 sale gelê Kurt dervî hukuka Türkiye hatibû hiştin. Li gor entegrasyonê demokratik pêwîstî heye ki gelê Kurt bikeve nava kapsamê hukukê Türkiye. Gelê Kurt bi nasnama xwe, bi zimanê xwe, bi çanda xwe û bi hebûna xwe ew ê çawa di nava civaka Tirkiyeyê bijî bi hev re bijî. Pêwîstî heye hendek yasa û qanûnê wî çêbibe. Ev yasa û qanûnê wê gerek çi bin li ser vîna xebitandin jê re lazim e. Fakat ev komisyonek hatiye avakirin hina yasaya xwe bile bingehê xwe bile yasayê çê nebûye. Me samimiyetê xwe danî ortê fakat ji vî pêva jî tiştê em bikaribin bikin îdî tune ye nema yani. Piştî 6 salan parêzerê rêbera Po di 15 Îlonê de çûn grava İmraliyê. Raziye Öztürk, Cengiz Yürekli û İbrahim Bilmez bi rêbera Po re hevdîtîn kirin. Ji parêzerên Büroya Hukuka 7 salê Raziye Öztürk derbarê hûrgiliyên hevdîtina bi rêbera Po re ji nivîs re axivî. Parêzer Raziye Öztürk got 15 Îlonê de em sê parêzer çûn İmraliyê. Piştî salan şûn de me müvekkilê xwe dîl bi Birêz Abdullah Öcalan re saatek û nîv bi girtiyên din re jî nîv saat me hevdîtîn kir. Mixabin
jiber hevdîtina bu parêzeran re hatibû asten kirin. Hamilî Yıldırım Ömer Hayri Konar piştî 10 sal şûn de bu parêzeran re hevdîtin kirin. Birêz Abdullah Öcalan ji bo hemû gel girtiyan û kesên kedê didin pêvajiyê silavên xwe şand. Parêzêra Büroya Qiyaset salê Radyo Öztürk tekildarên irxandinê rêberapo û axivî. Roja em çûn îmraliyê de heman rojê de civîna Komîteya Wezîrana Konseya Avrupayê ji bo bi cîhanîna mafê hêviyê hebû. Ji ber vê yekê jî yek ji mijarên hatin irxandin ev bû. Birêz Abdullah Öcalan got mafê hêviyê her çi xas bi wî bê zanîn jî ve hezaran kesî alaqedar dike û ev peyamda. Ger Komîteya Wezîrana Konseya Avrupayê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd ciddî û samîmî be wê rola xwe bilîse. Divê têgihîştina Kurd bigihîje formeke û bê fêmkirin. Radyo Öztürk da zanîn rêberapo de hevdîtinê de hukuka demokratik rawastiye û tekildarî sê têgihên vê pêvajiyên irxandinin berfireh kiriye û got Birêz Abdullah Öcalan li ser hukuka demokratik aştî û entegrasyonê axivî got divê entegrasyon demokratik û kanûnî û azadî pêk were. Aliyê siyasî civakê aborî û çandiya pirsgirêka Kurd heye û ev yek bi reformên hukukî dikare bên çareserkirin. Radyo Öztürk diyar kir rêberapo mijara xwedî derketina li pêvajiyê rexne kiriye û gotiye îradeyeke qelstê nîşandan ji bo serkeftina pêvajiya aştî û civaka demokratik divê jin û ciwan xwe amade bikin. Parêzer Radyo Öztürk dibêje Birêz Abdullah Öcalan li ser rewşa tecîtê sekinî û got ancak dema ku kes bibin xwebûn wê çareserî bibe. Tidawiyê de Radyo Öztürk ev peyamda divê hevdîtinên parêzeran baweke sistematik pêk were. Pêwîst e Komîsyona li Meclîsê muxatabê pêvajiyê Birêz Abdullah Öcalan demildez guhdarî bike. Divê serrastkirinên kanûnî bên kirin û azadiya fîzîkî ya Birêz Abdullah Öcalan pêk were. Keseytên eşîran got nenavendibûna siyasî mîsogergirina mafan e piştî desthilatdariyê demkiya Sûriyeyê li ser xeta rejima berê ısrar dike keseytên eşîrê nerazîbû nîşandan. Nûnerê Meclisa Aştiya Gelerî ya Hesekê Muhammed Xêr Necarî wiha dibêje dostên Sûriyeyê gelin Sûriyeyê ne. Divê desthilatdariyê demkiya Şamê vê rastiyê bibîne. Endama Meclisa Eşîrê Bublana Selman Gedo jî dibêje divê desthilatdariyê demkiya Şamê destirêjiyên jî derve red bike. Divê zanibek û vegera ji bo desthilatdariyeke navendî ne pêkane. Afîf Elî jî dibêje eşîr û partî li ser daxwaza nenavendî yekin. Em naxwazin bi desthilatdariyê yekparêz re bibin yek. Em dixwazin xwe bi xwe rêve bibin êdî vegera rejima berê ne pêkane. Piştî 15,000 şehîd ne mümkün e em ji mafên xwe vegerin. Divê Kurd mafê xwe wekî hemû gelê din bi dest bixe. Tevdem kesên zarok û jinan qetil dikin nikarin Sûriyeke nû ava bike. Tevdem bi daxuyanekê komkuja çekdarên desthilatdariya demkiya Sûriyeyê li Dêrhafîrê şermezar kir û got komên girêdayî desthilatdariya demkiya Sûriyeyê di şeva 20 îlona 2025 de bi piştevaniya dewleta Tirk li dijî sivîlên gundê Umtîna yên Dêrhafîrê bi dronayên û dûra topan malên welatiyên gund kirin armanç. Zarok û jin jî di nav de 7 kes şehîd kirin 4 kes jî birîndar kirin. Ya balkêş ev bû ku kesên komku jî kirin baweke lezgîn hêzên Sûriya Demokratîk qasê de tawanbar kirin ku wan gund topbaran kiriye. Tevdem li hemberî derewên kujêran got gundê Umtîna li herêmên dibin kontrola hêzên qasê de ye. Şervanên qasê de jî zarokên gelê wê herêmê ne ew bi tu awayî êrişî xizmên xwe nakin. Qasê de parastina tevayî PKK li Bakur û Şatê Sûriyeyê dike û cîhan ji terorê rizgar kiriye. Tevdem got em derbarê pêkirina komkujiya li dijî sivîlan ji hêla van koman ve matmayî nemane. Ji ber ku bi hemahane li Efrînê girê spî serêkaniyê û li dijî Alewiyan û Durziyan komkujiyan dikin. Tevdem bank li civata navneteyî û saziyan alaqedar kir ku van koman eşkere bikin û hesab ji wan bixwazin û got tevî hêzên navnetewê jî bi berpirsiyariyê xwe rabin. Ji bo parastina gelên Sûriye û modela demokratîk ya li Bakur û Şatê Sûriyê biparêzin. Kî zarok, jin û sivîlan bo ku je PKK-yan dike armanc û bi hêzên herêmê gefan li gelê xwe dixwe nikare Sûriyeke nû ya demokratîk ava bike.
قصد ایتاین وزارت پاراستنه یا شامه دره و درخست ناوین در آگاندن هیزن سوریه دموکراتیک قصد تکیلداری داخویانین وزارت پاراستنه دستلاتداری دمکیا سوریه ین تکیلداری کنکوژیال درها فیره داخویانیک داو ایتاین و دره و درخستن قصد گوت وزارت خواستی کوسوجن چکدارین خواه و شیره او هلبست داخویا کرن که وزارت راست کومن کوژر د پاریز حقوق عدالت و مافان بن پیدکه راستی هن لسر عرده ین اثبات کری هنه او کس نکاره انکار بکه او هلوست واته حقارت لجیانا سوریه یان او مافین قربانیان وزارت نخوازه سوجدارا پاکش نشان بده اووان جزا نکه تو مافی وزارت نینه کو جیانا سوریان بقیمت ببینه او حساب نپرسه ام بانک دستلاتر شامه دیکن که برپرسیاری خو بینجی او حساب کشنا 7 سیویلان او 4 سیویلین بریندار جی بپرسه یک جی پیشنگن تغییر آزادی کردستان رضا آلتون 25 ایلونا 2019 ده دیری شکل دولت آترکا داگیر کرده گیه شهادته به نزدیک بنا سال وگره شهادت آوی ده هوالین وین تکوشین قلا کسیت و تکوشیری آوی کرن هوال رضا آلتون یه تکوشین حسین کارا کوچان و ها باسان اسکرنا شهید رضا آلتون دیکن مراقامه هم بر حوالی رضا هبو دما حوالی رضا اروپای وگریا از چون یعنی سانکی سلام بریم هبو در ناستکن وری گرمایه کی وی رنگی نزکاتیه کی وی رنگی نشانه مدا اف گله کی باندوره کی سر مدا واکرم بالداک شام کرا دانستاندن چه کریه مثلا حوالی رضا مطلقا وری باندوره کی سروی حوالی آواکریه یعنی وری دما که پیویست کر خود اینسیاتیف بو یک مثلا دجی نحقیش یعنی حلوست اول رضایش نوری اوک بو یعنی وری بسیط بوجی مثلا اول رضا پر حد یعنی انسان را یعنی خدمت حوالان کرن وری عشق کی جمع بو kolektif bu o yani insana ki hemen demeda tutkani veje sosyalist ki veri minak bu van havalan dirok da nivisandın rupela nu ya ku herkes je serblinde je boy Kurdistan'ı ala ku ra kirin iro em per serblindi xudi derdi kevin DFG Seyit Evran dedi tekoşina gele kurte biji Rojnameger Seyit Evran de 22 ایلونا 2023 دل با کروشات سوریه جبر نخوشی که جانا خوش دستا کومل روزنامه‌گران آدیجده فرات DFG به بونه سال وگره وفات Evran لسر حساب خویا ایکس دا خویانی دا او بیرانی DFG de پاروکرنا خود گوت بیرانین و میراته آوی لپای خوشتی dedi tekoşina gele kurte مزنتر بجی هوالن روزنامه‌وان Evran گوتن د چپمنی ده ماموسته د جیان ده هوال بو جکتکارن چپمنی آزاد روزنامه‌وان سید Evran 54 سالی جبر نخوشی جیان خوش دستا هم پیش او هفرین وی هیلین آسمین گوت ما او د سال 2004 ده لهرما فدرالیا کردستان ناس که رو بو ماموسته من مروبه که میناک بو آلیه که وی ویجهی هبو آلیه که وی جی روزنامه‌وانی هر دناوا لگرین آنده بو دگوت روزنامه‌وانی لگرین حقیقتیه هیلین آسمین گوت که Evran لهر چار پارچه کردستان روزنامه‌وانی کر او دوام کر آرمان جاوی او بکو هر گشدانه که لکردستان تیجین برای گشره پار و بکن هواسید بزاروکان ره زاروک بو به مزنان ره مزن بو هر دایکی که هواسید مینا زاروکی خواه هم بزدکر کسیتی که چکر بو او بیرا چپمنی آزاد بو شاده داویش بو مه توا گران بو روزنامه‌گر دیلان دیلوک جی گوت من هوال Evran د سال 2015 هنده لأکادمیا چپمنی ناس کرد او که بیرا چپمنی آزاد بو د صحبت نورمال دجی دخواست هوالین خواه پرورده بکن
وکه خوندکارین وی ام هول بدن هیجای وی ببن لاوا ابراهیم جی افتشت گوتم ده هر بخوست روجاوا ده کداوی هیه روجناموانی به مدا حس کرن جبو ویجی املی میراته اوی خودی در بکبن نور حسن جی بیجه مرو دربار وی ده چی بیجه ویکم بمینه از نها سوزا خود دوباره دکم و بیجم امه دریا وی ده بمشن چتیان اشکنجه لوان کر مالاوان تالان کرن لگور آگاین چاپکانی خوجی جگونده چقلا جمعه یا باجار جندرسی عفن داگر کری دانه روژا این 19 ایلونا 2025 چتیان بسر مالا فتح علی و موسا 5 سالی ده گرتن همان چاپکانیان دیار کرد که چتیان خودی ماله و هفجن آویده و دو رز زیر و پرینوان دزین و گفا قتل کرنوان خوارن چاپکانیان بالکشان سر که دما چتیان گف لوان دو خوارن لهمبری خودی ماله و هفجن آویین ازیدی کر کشاندنه جبر پولیتیکین دولتاتک شدت آل سرجنه هر روز زیاده تر دبل باجارن ترکیه و کردستان جنگوجی ایدی بویه رکجریزه روز تونه کوجن نین کشتن لوانه جنان درباره و هویتیه ده نرازبون خواه جبو جن نفسره آخوین شیلان کلچ و آخوی ام به ترس و اندیشه دردکوین کولانان باوری اما بی کسی نمایه پولیتیکین به جازهشتنه دبن صدا ما قطر کرنان دوی مجاره ده دوی رایدارا چاره سریه که ببینه نور تنیل ماجیل سر مجاره و ها آخوی دوی ام ببین هیز او خودی لحف در بکوین نازدار سومارجی گود ام دنگ خو بلند بکن و جن نین کشتن دوی کجر جزین هری گران بگیرن گلجان سورما جی و آخوی دوی جزین گران لکجر وری برین زینب یازرجی گود جن هم تین قتل کرن هم جی سوجدار کرن لبی ولاتین عدالت هیه نجی پرگاله که پاراسنان بروان لدی جشتال سرجنان اسمر آلکانجی اوان کر دوی پیشی لکشتنان بگیرتن جن دایکن مال و مالبات بی دایک نابن اوک جن دوی لدی جوی رواستن لشر نخیل هم بری برینا داران مهمجدار کامپانیا چاندنا شتل داران تدس بکرن گل جبو خسار هین مزنتر نبه دخوازن دنگ خواه بلنتر بکن کرم بکن ام پیامان گوداری بکن لازم ها اف داره هنه خوزه ما همی برینه هلوا دا توب دکن دبن چسب چا قروش پره و خاینتی و ایخانت المه دکن ام قبول ناکن شو پیوا داره ببرن و امل حتی داویه جامل بر دارابن ام هرن جامل پیوا ورن ام ویده بن جامل هاجه هبن بسه و دار برین زاره دا اردل ویده دارات برن آبنی بیرا چکیانه افغانیا چکیانه همی اف همیش برینه داره و خوزایسته آخه کردستان نهشتن ام قبول ناکی و بکن بس ویجه بانک گوازیامش همو دایی کاره و البرخوا بدن نه لهدی اف دست خوش و گمار و قرج بکشاندن زارو که مکشتن مانه ویجه داره با هر داره که جگره که ام قبول ناکن و ام قبول ناکن ام دفش و چالاکی ها برنده حتی داوی نبی ام بلا خوشه و ناکن و دوی دفش و برینا دارا بردن بلا دایی کوبا به واجیوه نها ارمان جمع او دخوازن عدنگاریا کردستان بیدار بکن خوزایا ما تونه بکن قیران بکو و تونه بینی ما گل پیشاروجا زارو گمه تونه بکن ام جبوی وی البر وی ام البر خوبدن ام هاتن وی داره ایرو خوزایا خودر کبن جوی داره ام بانگوازی جمعی ملات خود کن طیبتی ملات هرمی داری خو خوزای خو پیشروج زارگی خو خودی در کبن ارمان جامعه سرکی اوا جبوی ویتونه بینی ام توایبانی ملات خود کن ملات مور وی داری خودی خوزای خود کبد خودی چاندا خود کبد خوزای چاندا خوزای هبونه ملات که ابعد نگاری هر چهار کتاب پیروزگی گل خوشک نویساندن سرکاتی جسرویتش تدبیجی چای جودی آواکرنا خود گلک پیروزه اگر کو نه پیویز به گلک مرو گلک نگرید پیله نکد
Ve gotuna serokati xoda em dixwazin milatê me hemî etnîgariya xwe da taybetî li botanê taybetî li vê derê herema besta û dera ku qirina xwezayê dikir lê xwedî derkevin pêşa zarokê xwe xwedî pêşa roja zarokê xwe xwedî derkevin. İsal carayeken sernavi rojnamavan gurbeteli Ersos peşpirk rojnamageriya jinante organize kirin. Peşpirk jaliye komeliya rojnamageriya jin en Mezopotamya tere xistin kirin. Jibu peşpirka ku ji çar kategoriyan pek de serledanan de hevde hazirane de despek kirin. Her beşdar dikare berhemeke ango veynek videonu çek Türkiye u Kurdi beşdari peşpirk bibe. Serledana jibu peşpirk ya davin 28 İloneye. Berhemen serkefti de şeşe cotme hedeverin eşkere kirin. Xelat ve haşte cotme ve merasimeke beydayin. Jibu kesin de peşpirkede biser kevin bikevin ve kompütür ben diyar kirin. Jibu her 5 ango kategoriya peşpirke jî jüri hatine destşan kirin. Jüriya nuçin Türkiye u nuçin bedimen Gülten Kışanak, Tuğce Tatari, Pınar Oğuç, Pınar Ural. Jüriya nuçin Kurdi Semiha Alankuş, Hatice Kamer, Hezna Muhammed. Jüriya Veneyan Lura Domansi, Nişmiye Güler, Reyhan Hacıoğlu, Beritan Canözer. Jüriya 5'a video nuçin bedimen Nezahat Doğan, Halime Parlak, Heval Arslan. Hevseruka gişça komele mafemürvan Eren Keskin tegidari peşpirk geji ajansa Mezopotamya rahibi. Eren Keskin gut ev peşpirk netene de ser vergirtina xaletekeye. Peşpirk de heman demede ve biryardariya kevine şopya rojnamegeriya gurbeteli Ersoz nişan bide. Jibu vedi ve em xodili ve kevine şopya eder bikevin. Pelegodarên heja hunermend Jûlîde Kural videoyek bi navê ji bo aştiya soza min heye amade kir. Projeya bi navê ji bo aştiya soza min heye ji aliyê doçent doktor Süreyya Karaçabayê ve hatiye nivîsandin. Pêvxistinê filmçêker û wergervan Sînem Bayraktar û deng jî Jûlîde Kural amade kiriye. Di videoya ku hatiye amadekirin de dîmenên malbatên kesên ku di şer de jiyana xwe ji dest dane malên wan her wiha meşên azadî û kevokên spî cih dikirin. Di videoyê de hunermend Jûlîde Kural peyama ji bo aştiyê soza min heye dubare kir û bang kir ku ji bo aştiyê kes bêdeng nemîne em bi vê xatirê xweş ve dixwazin ana xat dem baş. Bir kan değirmeni gibi dönmeyi sürdürecek zaman. Uzatıp elimizi durdurmazsak. Bakıp görmelerden yapılmış utanç ömrümüzün tek tanığı kalacak. Eğer susarsak, yağmuru bile gözyaşı sanan o kadınlar, çocuklarım diye her gece bir acıya sarılıp uyuyacaklar. Yarım kalmış ömürlerden oluşan bir albüm şimdi ülke. Elimiz yanmadan çeviremeyeceğimiz sayfalara, yazılıp gönderilememiş mektuplara, evlere paket halinde teslim edilen hayat kalıntılarına bakıp bir şey diyemezsek bir şey, insana dair birikmiş anlam belki de derin bir kuyuda yok olacak. Bir şey demeyecek olursak, dil utanacak kendinden ve hepimizi kurtaracak o harfler bir fırtınada kıyıya çarpıp dağılacaklar. Eğer susarsam, susamam. Barışa sözüm var. Yanlış kurulmuş pek çok şeyi düzeltebilir insan. Göğünden sadece kuşların geçtiği bir yer kurabilir mesela. Bir insan nedir diye düşünebilir. Ayrımların ve sınırların ötesinde bir yaşam, sanat mesela bunu düşünebilir. Barışa sözüm var. Barışa sözüm var. Biz istersek bulunacak karanlık yollarda kaybettiğimiz her şey, mezarlıklardan yapılma köyler, şehirler değişecek. Yanmış yerlerde yeniden büyüyecek otlar. Bir acının içinde uzun beklemiş şefkat, uzatırsak birbirimize ellerimizi, hepimizi iyileştirecek.
Sözüm var Barış'a. Barış'a sözüm var. Barış'a sözüm var.